Što je to burnout? Evo, prije 10 godina, ali možda sad već više, mislim da je 13, bio sam priliku biti na jednom domjenku kao mladi psiholog. Na vrhu zgrade bili su menadžeri iz 10-ak zemalja Europe i jedan od njih je meni pristupio, znao da sam ja psiholog i otvoreno, bez ikakvog srama, podijelio kako je došao u to stanje koje se zove burnout i kako je mjesecima, možda čak i pola godine, bio izvan radnog pogona doma i bi mu bilo loše zdravlje i tako dalje. Sad, šta bi taj burnout bio i koja je poruka u biti za vas? Pa poruka je da se mentalno zdravlje tiče svih ljudi. Znači, mentalna oboljenja ili izazovi s mentalnim zdravljem ne zaobilaze nikog, pa ni poduzetnike, ni psihologe, ni CEO-e, ni menadžere. Taj čovjek je danas jako uspješan menadžer. S druge strane, često i zaposlenici skrivaju takve probleme jer se boje da onda neće moći napredovati u karijeri. Misle, pa moj šef će misliti da sam ja slab, da nemam potencijal i tako dalje. Narušit će mi se izgled za napredovanje, pa nisu iskreni, onda kasnije nekad završe na bolovanju, što svakako nije najbolja opcija. 2019. internacionalna klasifikacija bolesti, službeni medicinski udžbenik svih bolesti, uvrstio je burnout kao sindrom isključivo vezan uz rad i dao 3 simptoma, kriterija po kojima se može dijagnosticirati burnout. Prvi je, kao što smo rekli, taj vezan uz previše posla, iscrpljenost, procjenjuješ da tvoji mentalni, emocionalni resursi nisu dovoljni za ono što se od tebe očekuje, umoran si, već pomisliš na posao, već si umoran. Znači, to je prvi simptom. No, drugi simptom je ono što je srce burnouta. A to je kada počneš negativno gledati svoje klijente, svoj posao, svoju firmu, svoje kolege, počinješ se distancirati. Taj kriterij se službeno u medicinskom udžbeniku zove cinizam. Znači cinizam, depersonalizacija i cinizam. Jer u slučaju samog premora još uvijek možeš pozitivno vidjeti stvari, sad ih vidiš negativno. I treći kriterij, možda najlakše za prepoznat, pad rezultata, više ne hvataš rokove, loši si u izvedbi, loši su ti rezultati i to se jednostavno primijeti. Znači, trebamo reagirati na vrijeme, trebamo brinuti o svom mentalnom zdravlju, trebamo iskreno komunicirati i upoznati se da nekakvi takvi izazovi prate sve ljude. Burnout može pogoditi svakog i najsnažniji ljudi mogu otići u taj sindrom koji se zove burnout. Ne trebamo se o tome sramiti, razgovarati i trebamo brinuti o svom mentalnom zdravlju kako bi u poslovnom svijetu trajali.